Mına şu Şavkat деген bala үйüne geldik. Mına. Sen mi blogger Şavkat? Kırgızlar şundan algan. Az eşke çık. Siz kimisi olası? Yok, otası mı? Biz Kırgız Respublikasının atından geldik biz. Şu an sındırma mı? Oğlum kanka bunu Çık eşke. Sındırdık. Atın kim? Atım Ernest болады. Eşke çık. Eşke çık. Kecha qilgan ishing uchun вот shunaqa вот нормальный o'zbekchalab bo'lsa o'zbekchalab, qirg'izchalab gapirsang qirg'izchalab. O'ruschalab bo'lsa o'ruschalab, yaxshilab kechirim so'raysan, eshitdingmi? Я Шавкат Бухарский. Вчера неправильное видео выложил. Извиняюсь всем киргизам, которые поступил и словами подбросал много лишнего. Буду извиняться и uzr so'rayman. Va hamma xalqdan, Qirg'iziston xalqidan. Shu. Скажи, больше не буду повторять. Больше такого видео никогда не получается и не буду делать. Bo'lsa, men boshqaga ketadi, tuxtummi? Отасың-га? Senga o'xshagan natsizlar, блядь. Ты понимаешь, бля? Да, понимаю. Больше так не делай. Если еще раз делаешь, бля. Ебан. Все, не Ты буду понял, делать. да, короче?